janjetina. Neizbježno mesno jelo koje se servira na većini proslava. Što je bitno znati o janjetini kako bi svojim uzvanicima priuštili savršen užitak u jelu? Janjetina je meso životinje stare ne više od godinu dana, a pod mladu janjetinu spada meso životinje mlađe i od 3 mjeseca. Meso janjetine se razlikuje od tamnog crvenog mesa starijih životinja jer ima nježnu strukturu, te je svjetlo ružičaste boje, a masnoća mu je bijele boje. Okus i miris ovog mesa ovisi o starosti, spolu, godišnjem dobu te prehrani janjeta. Najbolja kvaliteta mesa dolazi od janjadi težine od 12 do 15 kg, koja se hranila aromatičnim biljem u neposrednoj blizini mora. Za pripremu ovakvog mesa dovoljno je janjetinu oprati i dobro posoliti. Janje se uglavnom na ražanj stavlja u komadu, gdje ispod užarenih žerava dobije svoju rumenu boju te hrskavu kožicu. Bilo da se pripremate za neko slavlje, obiteljsku proslavu ili su vam jednostavno krenule sline gledajući ovaj video, ovakva slasna dalmatinska janjetina se može pojesti u restoranu Zelen dvor na adresi Samoborska cesta 170 u Zagrebu.